Okurigera abashuubuzi bamara emyaka 2 batinaho kwejonera kandi bature nibagambira abebembezi babo konka eshonga egi bagirebesa akatanta k'eriisho. Toyi twineho kweyambira buri kushanga ngo waza kuruga omukano okyerererwa kugira ngo banze byona wabikorayo. Ekya kabiri twineyo mizi nofuna nka kasitoma aija nanda omuyembe konka toyine mizi go kumunabisa. Akatare kiite cyo kubanza n'akarofa amizi gaho ni mingi munonga mbwenu twenda za pipe ezikutwara amizi nitwenda government ize tutereho emihanda yo kutwara amizi twine oburofa bw'amaani akatare kiitu nitwara sente nyingi konka akatare tibari kukaboneza kandi nibija bakuhoza kifuba nitushashura sente za kasasuro simukeni tushashure sente nyingi konka tibakutubonereza akatare tibakutubonereza ahi turi kukora. Akatare aka karimo abashuubuzi bari kurenga 50 kandi bature nibashashure bishare konka abebembezi tibafira hanshonga zabo kandi eki kitira amagara gaba harutezyo rwo kurwara endwara z'Oburofa. Toyi negurwa kwa kashatu tujikoyesoro akashatu runga bakatare atukakirga akatare toyi bagarika bakinga nabe nimbuzo umuhoza yangira ngo we akatendaringa kwigurira habo rwa kashatu itabe Mbarara mene turi ngabatarumu. Twagambaho na kansara wa Biharwe mu kanso ya Mbarara city kandi nagira ngo enshonga egi tekozurweho akuba abashuubuzi bari mu mwanya gubatashemeye kuba barumu. Atsubayobwa bayegwa ngo tubatirizeho butizaho abo matoro ataho bakazaho bari mu corona ubwiro bwa corona obaye bakingiro butare abantu bataruku atabaza hansi aho bakambaguruze ibintu hansi miza hitaka konka corona kehomu turebaho sayini zo muntu kubasa kubona corona aka center akagiro kuyaba atabatsaba ngo tubikirize bagumeho ejiyone no weekly market taro daily market bariyo mu line yawa masanyaraza aho tubakubenda babenda mbwe nemba bazikujango baro. Omugandi abatura bakwatanise n'abebembezi basimira ba Global Teachers Association ahabwo kuyonje town yabo ya Mutara kandi batuyera na stage yitu tara stage yitu yabonera kandi bakiyombe yongera cleaning town turi abantu bakora ikintu cy'amani kutekubera kuba kwekatera wabo kuyeho kasasuro rwa gatanu n'abazambura bateka motoga batwara aho kansate kubeyine sho bonkana bo babishops watana bo batwereza umuganda mpango okubaza kutiyonja. Town kiraka wa Mutara Town Council Godwin Muzora asimira abashomesa ba Global Teachers Association habwo kubecho kureberaho. Mbe nimbashaba kugira ngo spirit y'imwine omukwasa kurugambara mukiza mukakora ubuyonzo mu town kandi mwe kundira. I don't think anyone was paid to do that. mbwenu real turiyontereza community ahavu kubana yo netereza ebyo kuriye bitukuriya buri kintu cyona obuhabuzi ni twajya ngo kabashomesa mukabeje bakushoma bushomesa reka tuyije Mutara tukorombo. President w'ekibina cha Global Teachers Association Ronald Darubariho ashabira abashomesa ba Global Teachers okutayire ndijo myanya nayo bakagiyonja kwenda kureka kugarra community kwenda kureka ngo students we are inspiring the community. Gasha kwa Chiru Ramadan.